uze kugisubiza muri ibibazo biri iwacu. murakoze cyane kubaza icyo kibazo. Iki ni ikibazo gikomereye cyane cyane kominote yacu y'abanyamurenge. Ni inkomeri, hari n'abarwayi n'ubuzima bubi abaturage barimo banyuramo kuri uno munsi bugoye cyane, buzingiye kuri ya politike iyo gushaka gufata intambara y'abantu bashaka ubutegetsi no kuzabona umutungo wa Kongo kuja kuyitirira ubwoko bw'abanyamurenge. Twagize ibibazo by'intambara yaduteye muri 2017, umutwe w'abamayimayi wivanze n'umutwe washakaga guhirika ubutegetsi bw'u Burundi wa Red Tabara, batangira gusenyera abanyamurenge, kubica, kubanyaga no kubangaza. Byabaye ngombwa kuko abanyamurenge batemera gutega amajosi ngo bishwe, basenyegwe, bangazwe, banyegwe ibyabo gutya bareba. Biba ngombwa ko bagira umutwe wa twirwaneho. Tuwa twirwaneho wabaye aho ngaho ugerageza guma guhangana n'ibyo bibazo mu buryo bari bashoboye. Abantu bose presque umunyamurenge wese aho yari ari ku isi yarashikiye ngo buce hinjiramwo politiki yo gushaka kudevya wa mutwe wa twirwaneho ngo bawuhindure rebellion ishaka guhindura ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi. Ushaka kuvuga ko icyari twirwaneho twatangiriye kwita kirico cyanga nico ngiye gukomerezaho. Umutwe wa twirwaneho watangiye 2017 2018, uwari perezida yari Kabila, niwe wari wugururiye izo Red Tabara n'izo mayimayi ziha ibikoresho, ariko asa n'umuntu ubyihisha inyuma we atagaragara. Baza baca umugani mu kinyamurenge ngo umuntu aza guhisha kwa kwanga nawe ukamuhisha kubizi. Iyo yari politike nziza kominote yacu bari bakoresheje. Kabila yaberetse ko barimo baterwa na Red Tabara zavuye i Burundi, kizatera abapfurero muri plene zizamuka gutera abanyamurenge. Abereka ko icyo kibazo we atakirimo, ariko umuntu wese ufite ubwenge muzima utekereza nta kuntu ingabo z'amahanga zova mu kindi gihugu zikoreye intwaro ngo zize zambuke mu kindi gihugu leta y'ico gihugu ntizirase, ngo numara ungureke gutekereza kuko izo ngabo zifatikanyije n'iyo leta. Honorable Moise Nyarugabo yavuze ko bagiye kureba Kabila inshuro nyinshi bamubwira ico kibazo cya Red Tabara, ariko ntaco yakoze. Bazavuga ngo umubyeyi mubi ngo azaraga abana ibyamunaniye. Kabila aragenda adakemuye ico kibazo, asigiye iyo Red Tabara n'izo mayimayi hariya muri kominote y'abanyamurenge. Ngwamare arazunguruka aja kuba umurebere, ashaka noneho kurekipera iriya twirwaneho ngo ayishire muri rebellion yiwe. Yarabayeho kurwanya ibyo yazanye, Ngwamare ashaka kuyirekirita, yigwaza ya syndrome ya Lima, ashaka kubarekirita. Bija muri process. Abantu tugerageza kubyamagana ku space tuvuga ati yeme muramenye ntimuvange AFC M23 na twirwaneho, kuko iyi AFC M23 niyo yazanye ibibazo mu banyamurenge muhamubona. Ico gihe byabari bakivuga kuko Kabila ari ugukeka ko azaza hariya, bamwe bavyemera abandi ntibavyemere, ariko ico twari tuzi nuko iyo AFC M23 yari yashinzwe na Kigali, kandi Kigali yari yatereninze iyo Red Tabara na bamwe bamayimayi. Habaye ejo bundi mu kwa mbere igitangaza, bahita bafata abana b'abanyamurenge bari mu Minembwe ngo bagize AFC M23 wiri Bukavu. Iyo communication nimba baragize tano ibahuza, nico natwe kugeza n'ubu nyine
tutarayiba, ariko si iyo tano yo ibahuza ni gute itonyuramwo ibikoresho byose bikenewe ngo isapotinge mu Minembwe. Bafata leta yari mu Minembwe barayirukanye, Minembwe bayigira area ya AFC M23 ngo barangize bitangaza ko babaye AFC M23, ariko ntibagenda ngo bahure. Bibiliya mu izina gusa baba AFC M23 iriya mu Minembwe, ariko nta nzira ibahuza. Bari basanzwe bagirana crossage na leta, nk'ukuntu Wazalendo muzamubona buza buca umunsi umwe bakarasana na leta, bwacu undi munsi bakabana. Mbona akavuyo k'intambara kari muri Kongo, nabo nuko baragiraga umunsi umwe bakarasana na leta, ariko bamara kurasana bagafata za nkomeri zabo za leta ni za twirwaneho zose bakazishira mu ndege imwe bakajana ku bitaro. Ya leta ntibamaze kuyirukana, noneho Minembwe isigara iri muri kato, nta muturage uva mu Minembwe kuko leta bayirukanye. Ahandi hose ni leta, nta nzira ibahuza na AFC M23, cyabaye izina gusa. Inkomeri zirashwe zose zikajanwa mu Minembwe, inkomeri zirashwe zose zikajanwa mu Minembwe. Imiti batangiye bavuza nta yindi zamuka ngo ibasangeyo, imiti irashira, abaganga ntabwo hari abaspecialiste bahagije kuba ngo n'ubundi bari basanzwe baje kwivuriza ahandi. Inkomeri ziragenda zirarundwa mu Minembwe, ziruzura, abantu barabora, bageraho batangira ukuguru kukabora kugacika kugahanuka hasi. Hari umuntu wabajije ikibazo ngira ngo ni XP, arabaza ngo ese u Rwanda nirwo ruza rumanuka rukumvisha bari abaturage bo muri Kongo kugira ngo bagumuke? Oya, muri Kongo bagira umuco w'abantu baza bita ngo n'abanotable. Aba banotable bakaza bagira ijambo bakavuga rikitwara, nka kuri uzubona bitakwiraza kororera Kinshasa, umupfurero wese w'Ubuvira abo muri territoire ya Uvira akishaganya kandi akumva iyo mpamagasa. Natwe tugira babitakwira muri communauté yacu y'Abanyamurenge. Abanyamurenge bari mu bibogobogo, Abanyamurenge bari ku ndondo y'Ubuvira, bari za Rurambo, bari Kinshasa, bari Rumbashi, bari Kisangani, bari ahantu hose. Yese mu kwezi kwa 12 tuzi kuko ari Abanyamurenge buri indege na FARDC. N'uyu munsi birashoboka 100% kuko Abanyamurenge bunyine bavuga ngo Minembwe ntikiri mu maboko ya AFC M23, abarwaye bumanuka bakaja ku bitaro. Ariko ikibazo rero aho kiri nihe, aho ruzingi ikibazo Abanyamurenge bariko bafesinga uyu munsi. Ntabwo leta ya Kongo yanze kw'ibyo kujya bizamuka ngo bije mu Minembwe. Ntabwo leta ya Kongo yanze kwizo nkomeri zigenda ngo zije kuvuga, kuko izo nkomeri ntawo zitandukaniye na za zindi zo mu kwezi kwa 12. Ariko ikibazo ni iki, ntabwo Minembwe iri su controle ya leta, iri su controle ya AFC M23. Impaka rero zirahanizi, nuvuga ngo AFC nimba mwebwe mwananiwe kumanaginga mu Minembwe, abaturage bakaba babayeho muri condition mbi, ni muhavereti haje nkuko byari bisanzwe mbere. Izo nkomeri zivugwe, abo bantu baje ku bitaro, haba i Burundi haba mu kindi gihugu saba. Aba rero aba banotable bashaka gufata intambara bakayizingira ku Banyamurenge kugira ngo ibajani bageze kuri pouvoir, basubire mu butegetsi, ko barabona ni bavuga ngo yes intambara Abanyaminembwe inkomeri nizigende zije kuvugwa, nta kindi bazosaba kubona babwira abaturage, kuko aba bantu bose barashaka abaturage. Nimba inkomeri zivuwe abaturage bazaho, none se ko inkomeri zivuwe n'ubundi no mu kwa 12 zaravuwe, ico muhamurwanira ni kubera kuko nta musonga babumva, ntaco babaribwa, ntibemera, baranga, ahubwo bari ababore bapfe bashire, ariko koze yabo y'intambara igumeho ntishire. Minembwe bagume bavuge ngo indege ko zirarasa mu Minembwe, ngo indege zararasheje ubundi ibibwe. Mwigeze mwumva abaturage b'ibibwe baburana ngo indege zararashe Masisi? Mwigeze mwumva abaturage b'Masisi baburana ngo ariko indege zararashe mu Rugezi hagize imyaka 5 nta muturage w'Umunyamurenge ukibayo, hariho AFC M23.
ariko indege yararashe mu Rugezi baravuga ngo indege yarashe abanyamurenge. Oh, ni abanyamurenge bari mu Rugezi cyangwa ni AFC M23 iri mu Rugezi? Mwumva aho baza batugirira bagafata kominote bakayigira politiki. Eske abafashe mu Rugezi ejo bundi ni abanyamurenge cyangwa ni AFC M23? Ko twabonye baserebra ngo AFC M23 yafashe mu Rugezi, ariko indege harasi ikaba yarashe abaturage b'abanyamurenge. Abaturage ni bande? AFC M23 ni bande? Ko Nyabibwe abahatuye ni abahutu, ko tutumvisha abahutu baburana ngo leta yabarashe n'indege? Kandi uzosanga umuntu uvuga ngo indege kwirarasa mu Minembwe mu baturage